Iako su, kako je istaknuto, predstojeći lokalni izbori od velikog značaja, narodni poslanik Nenad Tomašević na konferenciji za novinare dodao je i da Pokret obnove Kraljevine Srbije takođe zahteva i raspisivanje vanrednih predsedničkih i parlamentarnih izbora najkasnije do maja 2024. godine. A prvi korak koji će ovaj politički pokret u okviru pripreme preduzeti je upravo jačanje gradskih odbora, konstatovao je Tomašević. Ono što je najvažnije, mislim, od svega toga jeste da svi lokalni izbori i sve opštine i svi gradovi nađu takozvane, to se popularno kaže, čuvari kutije, odnosno kontrolora, odnosno članovi proširenog sastava biračkih odbora. Jer mislim da neće toliko teško biti osvojiti i napraviti dobar rezultat koliko ga sačuvate. Saša Stevčić, predsednik gradskog odbora POKS-a u Leskovcu, istakao je danas da broj članova i simpatizera raste iz dana u dan, a među najnovijim pristalicama je i Goran Milošević Ujče. Pokret obnove Kraljevine Srbije od decembra raste po pitanju članstva i zato što nam se pridružuju i imaju osjećaja druge političke opcije, drugi pokreti, udruženja boraca, a takođe bih se i pohvalio i zato što je i nezavisna opcija za Leskovac koju predvodi bivši i osnivač Dveri naš Goran Milošević Ujče, a sada već i predstavnik Živog zida Kocić Bratislav je prepoznao našu borbu, iskrenu borbu za bolji Leskovac.